चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खैला मैला ओनसोलनि खालामाथि दावबायारि फालांगिखौ दिनै बेखेवबाय। गोदान बोसोर फैनाय लोगो लोगो गोबां जायगायावनो लावखार ओंखाम जानो थाखाय बेखेवनाय बायदि दिनै चिरां जिल्लानि आमगुरि थानानि सिङाव थानाय खैला मैला खालामाथि दावबायनो थाखाय दिनै बेखेवनानै होदों बिटिआरनि इएम धर्म नारायण दासआ। बे बेखेवनाय समाव बाहागो लादोंमोन सानदियस इयुन 15 BN SSB Commandant, बेजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरिफोर। बिटिआरनि इएम धर्म नारायण दासआ फोरमायनाय बायदिब्ला दावबाय फैग्राफ्रा आब्रुथि लाखिनानै आबहावाखौ गुबुंले खालामनो नाङा होननानैबो खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखायै फोरमायदों। माबानि बे खालामाथिनि इनचार्ज आंनि स्टाफफोर दं। दिनै खालामाथियाव अपेन जाबाय बाहाय खालामाथिनि जायगायाव फैनो हासिगोन मानसिफ्रा। दा खोथाया जाहैबाय खालामाथियाव मानो फैयो होनबा खालामाथियाव माने हा गोसोम दं, हा गोसोम। ओरैनो खालामाथि होननायावनो खालामाथिखौ होनना जाबाय, खिन्थु हा गोसोमनि थाखायसो हा गोसोमखौसो बाहाय नायनो फैयो। बेयो आमटेका रेन्जनि आन्दाराव माने बाहाय जोंनाव मानास टाइगार प्रजेक्टनि आन्दारावनो बेबो माबा मोनसे बाहाग माबा खालामाथिया। बे आमटेकायाव मानास टाइगार प्रजेक्टनिफ्राय 43 स्कुवेर किल'मिटार दङ। बेनि आन्दारावनो बेनि सिङावनो बे खालामाथि होननाय जायगा दं। खालामाथिल' नङा, बाहाय आगर होजा हाजो होननाय मोनसे दङमोन, दाबो दं एसे एनैया ओरैहाय। खिन्थु दा खोथाया जाहैबाय दैबानानि थाखाय हेभि इर'सन जानायनि थाखाय बे जोबलांगासिनो दं। मथा मथि नै दाबो खालामाथिनि जि माबा हा गोसोम बेबो खमायलांगासिनो दं, पाहार एरियाया, हाजो एरियाया। दा बिदिनो बाहाय बिराद जिब जन्थु थायो। जेनेबा जोंनि थाखाय बाफार माबानि थाखायथ' मानास टाइगार प्रजेक्टनि थाखायथ' बे बाफार जन होनदों बिसोरो। जोंनि थाखाय खिन्थु कर एरिया, खारन बाहाय मैदेर थायो, बेनिफ्राय दावराइ थायो, मै थायो, बेनिफ्राय जों माबा मोसानिबो आगान मोनो। थिग बिदिनो आरोखि बिसोर जेब्ला बाहाय डिस्टार्ब मोनो बा जोंनि गारि मटर बारा फैयोब्ला साउन्ड जाफैयोब्ला, बेखायनो जोङो मथा मथि खालामाथियाव संना जानाय मिन्स पिकनिक जानाय, बे अर सुनायखौ माना खालामो। बेनिफ्राय बे जौ लोंनायखौ माना खालामो। बेनिफ्राय मोनसे जाहैबाय साउन्ड, एकदम साउन्ड बाहाय जानो मोना। फैनानै नायना थां, अनेक सिनारिनि थाखायल' जों बाहाय खालामाथिखौ हगारनाय जादों आरोखि। खिन्थु जुदा जेबो जाया, पिकनिकबो जाया, जेबो जाया। फैनानै सिनारि नायना थांनायल'। सिनारिखौ जा नुदों बेनोसै। जों खोनानो मोन्दों बोथोरजों लोगोसे माखासे अन्थाइफ्राबो सोलायो होननानै। येस, बेबो नंगौ। बाहाय बोथोरजों सोलायो माने बाहाय खोथाया जाहैबाय एरियायानो बिदिनो, आरो अन्थाइआथ' सोलायखायोआनो मोनसेनिफ्राय मोनसे माबायो। थारमाने एसे जाहैबाय गोथां अन्थाइबो होननाय दं। गोथां अन्थाइफ्राबो किसुमान देरोनो फिसानिफ्राय, खिन्थु जों अबजार्भ खालामनो हाया देरनायखौ, माने बहुत बोसोर लायो अबजार्भ खालामनो हाया। आरो बे जायगाया दुन एरिया, बारा फैनानै बाहाय गिदिङो। दा जेनेबा देरादुन दङ, मसौरि दङ, थिग बिदिनो बाहाय फैनानै गिदिंफैयो। आरो बाहाय जोंना एरियाया बहुत खम खालामाथियाव। जों इन्डिया होनोना, गासिबो इन्डियायाव गोलैजोबा आसलथे। बे आं जेराव गसंना दं बेखिनियाल' इन्डिया। ओरैनिफ्राय खिन्थु सोरहाबा थाङोबा गासिबो भुटान जोबसै। जोंनि मानसियाथ' बेखौ बुजिया, गासिबो भुटानावनो हाबैजोबो फ्राय। बे जादों खोथाया। ओमफ्राय माबाफोर सोंनांगौ दङ? जों बे टाइमाव बेखौ 8टानिफ्राय बिसोरखौ हाबनो होदों। मथा मथि 9टासिमाव बाहाय सौगोन बिसोरो भिजिटर्सफ्रा। फैनानै नायथों, खिन्थु जों 3टानिफ्राय बिसोरखौ बेनिफ्राय खालामाथिनिफ्राय ओंखारलांनायखौ लुबैयो। आरो 5टानि गेजेराव गासिबो ओंखारजोबनांगौ बास। 5टानिफ्राय जों आउट खालामनो आरोखि थाङाब्ला। हा गोसोमखौ मैदेर जानो फैयो। मैदेर जानो फैनायजों लोगोसे मोसौबो फैफायो। बिसोरनि मेडिसिन नामा बेखौथ' जों बुजिला, खिन्थु बिसोरो फुङाव बा मोनाबिलियाव फैखायो आरोखि। मैदेरा फैखागोन बाहाय मोनाबिलियाव, फुङाव थिग बिदि फैनानै बाहायनो जायो। ओमफ्राय बेजोंनो माबा फैफायो, मा होनो बे मोसौफोर फैफायो, मैफोर फैफायो। गोबाब, बेनि माबाया गोबाब, माने खालामाथि जायोबा हा गोसोम, बेनि स्वादा गोबाब जाहैबाय। बेखौनो जाना फैदों। निस्सय मेडिसिन जागोन बिसोरनि। सान्सआथ' नै दा साउन्डबोथ' जाया, साउन्डनि थाखायनो फैया। जोंनावबोथ' मैदेरफोर नुयो। माबायाथ' कमन, दाउरायाथ' कमन। दाउरायखौ फ्राय नुयो। नै दा लामायावनो ओंखारगोन दाउरायखौ कमन नुयो। বগামাটি যদি আছে, কলামাটিও আছে। বগামাটি যেনেদৰে টুৰিজম হাব হিচাপে যেনেধৰণে এটা প্ৰচাৰ পাইছে বা মানুহৰ সমাগম হৈছে, সেই হিচাপে কিন্তু কলামাটিটো বহুত পিছ পৰি আছে। পৰ্যটক বিভাগৰ আপুনি ইএম হিচাপে এই কলামাটিটোকো বগামাটিৰ দৰে এটা টুৰিজম হাব হিচাপে কৰিবলৈ কি ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব? পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি কলামাটি ইক' টুৰিজিম ছ'চাইটিৰ সৌজন্যত এইটো উদ্বোধন হ'ল, শুভ উদ্বোধন কৰিলোঁ।
মই ভাবি আপোনালোকে বগামাটিটো কলামাটি বিষয়ে বনাব বিচাৰি আছে মই ভাবিছোঁ কলামাটিটো বগামাটি বনাম কাৰণ টুৰিষ্ট প্লেচ বুলি ক'লে পিকনিক বস্তুটো এটা বেলেগ হয় টুৰিষ্ট স্পট এটা বেলেগ হয় পিকনিক স্পেচ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মানুহখিনি তাতে জুই জ্বলাই খানা দানা খায় লাউড মিউজিক বজায় প্লাষ্টিক প্লেট প্লাষ্টিক গ্লাছ এইবোৰ ইউজ কৰে মদ্যপান কৰে বটলবোৰ ভাঙি যায় যেটো আমাৰ কাৰণে আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ কাৰণে জীৱ জন্তুৰ কাৰণে সেইটো হানিকাৰক হয় তো মই বিচাৰোঁ যে কলামাটি যেটো মডেল আপোনালোকে চলাই আছে বিনা বাইদেউ এইমাত্ৰ ক'লে যে আপোনালোকে ইয়াতে প্লাষ্টিক এলাও নহয় লাউড মিউজিক এলাও নহয় ইয়াতে জুই জ্বলোৱাটো এলাও নহয় মানুহে এনজয় কৰক কিন্তু এনভাইৰনমেণ্টটো আমি নষ্ট কৰিব নালাগে তো বগামাটি আজি এটা এনেকুৱা পৰ্যায়লৈকে গৈছে আনকণ্ট্ৰল হৈ গৈছে 50,000 1 লাখ মানুহ শনিবাৰ দেওবাৰে জমা হয় সেইখিনি মানুহ যিখিনি লেতেৰা কৰি থৈ যায় সেই লেতেৰাখিনি চাফা কৰোঁতে আমাৰ মানুহসকলৰ বহুত কষ্ট হয় তাৰ উপৰি সেই নদীৰ পানীটো বহুত মানুহৰ খেতি পথাৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঢঙৰ জৰিয়তে যায় তাতে প্লাষ্টিক গৈ খেতি পথাৰত উঠে গৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন আমি হওঁ আৰু কলামাটিটো যেহেতু আপোনাৰ একদম ইনসাইড ফৰেষ্টত আমি লিমিটেড মানুহে এলাও কৰিব পাৰোঁ আৰু আমি তেনেকুৱা লাউড মিউজিক বা বেলেগ নিচাদ্ৰব্যখিনি যাতে ইউজ নহয় তাৰ কাৰণে আজি SSB ইয়াতে আছে ৰেঞ্জ অফিচৰ মানুহখিনি আছে তেওঁলোকে এইটো প্ৰটেকশ্যন দি আছে আমি বিচাৰোঁ হাই কোৱালিটি কাষ্টমাৰ আহক হাই কোৱালিটি টুৰিষ্টবোৰ আহক এই কোনোবা ল'ৰা বাইকত বহি কিনে পকেটত এটা মদৰ বটল অলপ চানাৰ পেকেট লৈ আহিলে আহি কিনে তাতে খাই সেইটো ভাঙি থৈ গ'ল সেনেকুৱা ধৰণৰ টুৰিষ্ট আমাক নালাগে আজি বিদেশৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা আমাৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা তেওঁলোকেও সেনেকুৱা নেচাৰেল জেগাবোৰ বিচাৰে য'ত শান্তিৰে তেওঁলোকে বহিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ টুৰিষ্টবোৰক আমি একচুৱেলি আনিব লাগে আৰু তেওঁলোককে আমি উৎসাহ দিব লাগে আৰু আমাৰ লোকেল টুৰিষ্ট ল'ৰাসকলো আমাৰ লোকেল মানুহসকলেও যাতে গৈ কিনে এটা শান্তিৰ পৰিৱেশ পায় আজি পৰিয়াল হাজবেণ্ড ৱাইফ ল'ৰা ছোৱালী লৈ যাতে বহি কিনে তাতে আৰামছে এনজয় কৰিব পাৰে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশটো আমি বিচাৰোঁ আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ ইয়াতে এটা টুৰিষ্ট গেষ্ট হাউচ আছিলেই টুৰিষ্ট গেষ্ট হাউচটো আমাৰ ইউজ নোহোৱাৰ কাৰণে বহু বছৰ তেনেকুৱাকৈ ইউজ হোৱা নাই তাৰ কাৰণে ডিপ্লিটেড কণ্ডিশ্যনত আছে আমি এবাৰ সেই টুৰিষ্ট গেষ্ট হাউচটো ৰিন'ভেশ্যন কৰি কিনে যাতে টুৰিষ্ট আহিলে এদিন দুদিন ইয়াতে থাকে তেতিয়াহে আমাৰ প্ৰফিট হয় এতিয়া কোনোবা পিকনিক খাব আহিলে খাইছে আহি খাই কিনে ঘূৰি গ'ল তেতিয়া আমাৰ একো ৰেভিনিউ কালেকশ্যন নহয় যদি মানুহ আহি কিনে এদিন এৰাতি দুৰাতি থাকে তেতিয়াহে আমি ৰেভিনিউ পাওঁ সেইটোক আমি টুৰিষ্ট বুলি কওঁ তো মই আশাবাদী এই আমাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ যিসকল আছে তেওঁলোকে এই লোকেল মানুহে হয় এই এৰিয়াৰে হয় তেওঁলোকেও বিচাৰে যে আমি ইয়াৰে পৰিৱেশটোও ঠিক থাকক আমাৰ টুৰিষ্টও আহক তো দুটা বেলেঞ্চ কৰি কিনে যাতে আমি চলিব পাৰোঁ সেইটো আমি আশা কৰোঁ তেওঁলোকৰ পৰা আমি এইটো কামনা কৰোঁ এইটো অঞ্চলত এটা সময়ত যিসকল বন্দুকধাৰী সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামীসকলৰ এটা ঠাই আছিল বুলি পৰিচিত আছিল যাৰ কাৰণে টুৰিষ্টসকলৰ এইটো অঞ্চলত অহাটো মানে কল্পনাতীত আছিল এতিয়া যিহেতু পৰিৱেশটো শান্তিৰ পৰিৱেশ আহিছে তো টুৰিজিমসকলক আকৰ্ষণ কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা এইটো কথা হয় এইটো কাৰণে আমি প্ৰচাৰ আগতে বিভিন্ন জেগাত আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল টুৰিজিম মাৰ্ট নেশ্যনেল টুৰিজিম মাৰ্টবোৰ হয় য'ত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা টুৰ অপাৰেটৰসকল আহে বা বিভিন্ন হোটেলৰ এনেকুৱা মানুহবোৰ আহে যে তাজ গ্ৰুপ ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে মানসত তাজ গ্ৰুপৰ পৰা এটা 5 ষ্টাৰ কেটেগৰীৰ আপোনাৰ ৰিচৰ্ট হ'ব কিছুমান গাইডলাইন থাকে আমাৰ ফৰেষ্টৰ সেই গাইডলাইনবোৰ মেইনটেইন কৰি কিনে মানি কিনেহে আমি কামবোৰ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আপোনালোকে জানে মানসত আগত যেনেকুৱাকৈ ভিতৰত আপাৰ বাংলো থাকিবলৈ দিছিল এতিয়া এলাউড নাই কিছুমান কোৰ এৰিয়া থাকে আৰু ইয়াৰে যোৱাবাৰৰ তুলনাত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এতিয়া মানসত যিমানখিনি আমাৰ গেষ্ট হাউচ আছে প্ৰাইভেট গেষ্ট হাউচ আছে চৰকাৰী গেষ্ট হাউচ আছে ইচ এণ্ড এভৰি গেষ্ট হাউচ শনিবাৰ দেওবাৰে ফুল থাকে তেনেকুৱাকৈ মানুহবোৰৰ প্ৰমোশ্যনটো আমি বিভিন্ন জেগাত কেলকাতাত আমি প্ৰমোশ্যন কৰিছোঁ কেইদিনমান আগতে আইজলত মিজোৰামত ইণ্টাৰনেশ্যনেল টুৰিজিম মাৰ্ট নৰ্থ ইষ্টৰ হৈ গ'ল 7টা ষ্টেটে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ সকলো ষ্টেট পাৰ্টিচিপেট কৰিছে তাৰপিছত তাৰ ভিতৰত বড়োলেণ্ড টুৰিজিম বুলিও আমি পাৰ্টিচিপেট কৰিছোঁ তো সকলোৱে সুধিছে বড়োলেণ্ড টুৰিজিম কোনচা ষ্টেট হে বা কোনচা জাগা হে কিয়া হে উধাৰ মে যেতিয়া আমি বিৱৰণীয় প্ৰেজেণ্টেশ্যন তেওঁলোকক দিলোঁ তেওঁলোকে আচৰিত হৈছে ইতনা আচ্ছা জাগা ইতনা পাছ মে হে আৰু আমি এটা ট্ৰেনজিট পইণ্টত আছোঁ আমি নৰ্থ ইষ্টৰ গেটৱে হয় আমাৰ ইয়াতে ৰেলৱে ষ্টেচন আছে ইয়াতে আমাৰ 4 লেন হাইৱে আছে আমাৰ ইয়াতে এয়াৰপোৰ্ট আছে এভৰি কমিউনিকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা আমি গোটেইখিনি আছে খালি আগত আমাৰ কমিউনিকেশ্যনটো অলপমান বেয়া আছিল অলপমান ডিষ্টাৰ্ব এৰিয়া আছিল এতিয়া মাননীয় ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সহযোগত আমাৰ
অমিত শ্বাহজীৰ সহযোগত আমাৰ BTR চিফৰ মহোদয়ৰ সহযোগত 2020 চনত আমাৰ চুক্তি সম্পূৰ্ণ হ'ল। এই চুক্তি হোৱাৰ পিছত এটা সঁচাকৈ শান্তিৰ পৰিৱেশ আমি নিজে অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। সকলো মানুহে BTRত থকা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহখিনি এটা শান্তিৰ পৰিৱেশটো অনুভৱ কৰিব পাৰি আছে। তো এতিয়া মই ভাবোঁ এটা জাগা উন্নতি হ'বলৈ গ'লে প্ৰথমে তাতে শান্তি বিৰাজমান হোৱাটো প্ৰয়োজন। এতিয়া শান্তি বিৰাজমান হৈছে, লাহে লাহে একেদিনাই গোটেই ৰোম ৱাজ নট বিল্ড ইন এ ডে বুলি কয় না। তো এটা সময়ত মই ভাবোঁ যে উইদিন ভেৰি শ্বৰ্ট পিৰিয়ড আমাৰ এই বড়োলেণ্ড এৰিয়াটোৰ টুৰিজিম এটা মেজৰ ৰেভিনিউ সোর্স আমি হয়ে উঠিব, কারণ আমার ইয়াতে রেভিনিউ আপোনালোকে জানে ইমান কালেকশন নাই। তো টুরিজমটো আমি যদি ভালকে সবে মিলি প্রমোট কৰোঁ, আপোনালোকৰো সহায় সহযোগিতা লাগিব। তো আপোনালোকেও প্ৰমোট কৰিব লাগে, আপোনালোকেও ইয়াৰে বাসিন্দা হয়, আপোনালোকেও টুৰিজম প্ৰমোট কৰিব লাগে। য'তে চান্স পায়, যেনেকুৱা চান্স পায় ছ'চিয়েল মিডিয়া, আমাৰ মেইন মিডিয়া সকলো জৰিয়তে যাতে আমি প্ৰমোট কৰিব পাৰোঁ, সকলোৰ লগত লগ লাগি কিনে আমি বড়োলেণ্ড টুৰিজমটো আগবঢ়াই লৈ যাম। दिनै बे जिनाखि कालामाटी इको टुरिजम स्पट बा हा गोसोम जिहेतु होनो बेखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय 13 डिसेम्बर 22 मायथाइ। दा दिनैनिफ्राय बे BTR ओनसोल बा आसामनि बा भारतनि जिखुनु जायगानिफ्राय दावबायारिफ्रा बाहाय फैनानै नायफैनो हासिगोन। जिहेतु थांनाय बाराव COVID-19 नि थाखाय जोङो बारा बेबादि सम बा बेबादि सुजुगखौ मोननाय जायाखैमोन, बा देग्लाय जोङो बे एसेबाबो नायनायनि थाखाय सुजुग सुबिदाखौ बांसिन मोनगोन। जिहेतु बाहाय नुनो मोनदों, नोंथांमोना नुखाबाय जे बाहाय हा गोसोम दङ, हाजो आगर दङ, हाजो गोसोम दङ, गासिबो नोंथांमोना नुनो मोनबाय। बे जोंनि बुंनायनि बाथ्रा नङा, बाहाय दै दङ, स्राय स्राय दै दङ, आरो हाजोआ बाहाय दङ, ओरै भुटान हाजो दङ। दा जोङो बेखौनो बुंगोन जे बाहाय दावबायारिफ्रा जाय फैगोन बिथांमोना माखासे नियम निथिखौ मानिनानै, जिहेतु बियो वाइल्ड लाइफनि बाहाय अर सुनाय बा फेग्रा मुवा जानाय बा बेबादि निसा बुस्थुफ्रा बाहाय निषेध दङ, बेफोरखौ बाहायनो मोननाय नङा। जायहा फरियालफोर लानानै फैनो दिनै गोसो दङ, जे पिकनिक जाहैनो होननानै सोरबा सोरबा साननानै दङ, पिकनिक जानायनिफ्राय साबसिन बे जायगाखौ जुदि बेरायनानै नायफैयोबा बेनिफ्राय साबसिन गोजोनगोन खोमा होननानै जों सानो आरोखि। मानो होनोबा इसोरनि बे दानाय मोनसे हाजो आगर बा बे मोनसे इसोरनि सृष्टि, जे बुस्थुखौ दिनै बाहाय फैनानै नुनो मोनगोन। हयथ' सोरबा मबाइलाव नुदों, हाजो बहुद नुनो हागौ, बहुद दैमा दैसा नुनो हागौ, नाथाय बेबादि गावनि मेगनजों बे दिनै जिबादि कालामाटीनि जि स्पट बा बे हा गोसोमखौ जाय नुलांगोन, बिथांमोना निस्सय गोसोआव सानगोन जे आरोबाव खनसे फैफिनबावनो नामा। मानोना बिनिफ्राय जोङो आराम्भनिफ्राय स्टार्टिंनिफ्राय ओंखारलाङोबानो जोङो फट' खेबै खेबै थांनाय जायो। थाङै थाङै जेला जायगायाव भिउ पइन्ट मोनहैनाय लोगो लोगो जोंना मबाइलाबो बेटारि जोबहैयो, मेम'रियाबो फुल जाहैयो, लास्टआव आफसुस जानानै नेक्स्टआव आरोबाव फैफिननांगौ गोनां जायो। बेखौ जोङो बहुद बार नुनो मोन्दों। थांनाय माबायाव जोङो 27-28 दिन बिदि सम मोन्दोंमोन। बाहाय सोरबा सोरबाफोर पार्टिया खनथाम गाहाम फैदों। मानो होनोबा माने थांनोनो गोसो जाया, बाहाय हाबनाय लोगो लोगो मा मुहिनिया हाबफायो बाहाय बुंनो हाया मानसिना। माने बिनिफ्राय होखारनानै लासै लेंबोनांगौसो जाहैयो। दा बेबादि अबस्था आरोखि। दा बयखौबो जोङो बरायबाय। दिनैनिफ्राय जोंनि बे कालामाटी टुरिस्ट स्पटआ बेखेवनाय जाबाय। बाहाय दावबायारिफ्रा फैनो हासिगोन। फैनानै नियमाबर्तिखौ मानिनाय जिखिनि नियम दङ, माबानि फरेस्टनि गाइडलाइन हिसाबै बा मानासनि गाइडलाइन हिसाबै, बेफोरखौ मानिनानै बेहाय इन्जय खालामफैनो हागोन। फैनायनि लामाया जाहैबाय राजा लामानिफ्राय सापागुरिनिफ्राय सिदा साहा फैगोन। साहा फैयोबा भबानिपुर मोनगोन। भबानिपुर मोनोबा सानजाथिं थांनो नांला, सिदा फैनानै खैलामैला मोनगोन। खैलामैला मोनोबा खैलामैलानि सानजानि लामाजों SSB केम्प सिदा फैगोन लावख्रिगुरि। लावख्रिगुरि SSB केम्प मोननाय लोगो लोगो बाहाय जोंनि मानसिफोरखौ आरो जोंनि मावखुलि मोनगोन, टुरिस्ट गाइड एस'सियेसननि बिथांमोना बे लामाखौ दिन्थिफैगोन। टाइमा जाहैबाय जोंनि बे बेखेवनाय हाबनाय टाइमा 7:07 रिंगा फुंनि आरो 2टासिम हाबनो हागोन, 2 बाजिसिम बेलासिनि। खिन्थु बिनिफ्राय 4टानि आगोलनो ओंखारलांनांगोन, गेटसिमाव 4टायाव मोनहैगोन। आरो मोनसे बाथ्रा बेखौ जों खोन्थानो लुबैदों जे जिहेतु 25 तारिख माबायाव डिसेम्बराव जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सान हिसाबै जोंनि कमिटिया बे सानखौ जिसुनो जि सम होनाय हिसाबै এই दिनखौ जोङो बन्द' दोनगोन होननानै फोसावनाय जाबाय सिगांनो। बाहाय दा जिब जुनार नुनायनि खाबुआ जाहैबाय किसुमान
खाफालनि खोथा जागोन आरोखि बाहाय मोनायाव मैदेर फैयो फुङावबो नुनो मोनो नाथाय सोरनि भाग्यआव मा दं जों बुंनो हाया मैदेर दङ मै दङ दावराइ दङ बाहाय नुनो मोनगोन आरो मोसौ मै दङ दा बाहाय जोङो एसे आगोल नुबोबाय माने मैया जोङो खामानि मावनो फैनाय समाव बाहाय आगोन गैयामोन दा मोजाङै आगोनबो दङ बाहाय बुरनानै आराम उन्दुनानै थांनाय दङ मैदेरनि बेबादि आरोखि गावबा गाव खाफालनि सायाव जागोन मैदेर नुनाया खिन्थु बुस्थुआ दङ जिब जुनारा दङ जथेस्थ' दङ दा मानसि फैनायनि आगमन मोननाय लोगो लोगो मानसिनि एसे आवाज